खुरुमजरी आइसकॉम डिस्कशन टाइम यंग ताबिरिबो ख्वाइ खिबि पुनंग पोहान मुक्तदा तरान मोक्सरी काय खुनुगुचरी लोइना लोइना नंगसी आइसकॉम डिस्कशन टाइम ना थमजगदोरिबो टॉपिक असि इमोशनल क्राइसिस इन मणिपुर मसिबु खनन नगदंग तलेंसिन बिद बिकाय खुनजरबा गेसिंग तरान मोक्सगे डॉक्टर धनबीर लाइस्ट्रम सोशल साइंटिस्ट ओजा धनबीर ब्रहाम तरान मोक्सरी काय खुनुगचै थागचरी ओजा मथंगदा ओजा एम कोरो हनबलोंग एडवोकेट ओजा कोरो हनबबु तरान मोक्सरी काय खुनुगचरी थागचरी ओजा ऐ अहान बसी ओजा धनबीर लाइस्ट्रम द लाक्सगे सोशल साइंटिस्ट ओजा अखोइगी अनरेसी अदुम मियाम न खंगे अदुना अखोइना ngasi थमजरिबा इमोशनल क्राइसिस सी an emotional crisis is a state where emotions are affecting a person and a person's function aduna ja hojik leiriba situation singsida tongan ba agenda gi magi game mayam ama thokre agenda singsi game singsi akoina hojik si tasal kanda tha taramapan mapung phajlakpagi mawong sidai sida akoi tasal akanda masi karamba miyeng de yengbi biari karmain thambi biari raji manipuri context sida ko jiki tha tam pan chathar pusida khoina economic crisis laira chen thumwai adagi paisa ji income jam shortage lai ko adagi di political crisis from chawe basically magi terrorism gi attack di ayam tamda government si ru talk to no badum honagaleba in any part of the world adagidi manung da MLA singi anadriba khotriba motorba crisis political crisis sudum lei ade center state relationship the crisis sudum lei edi center na su state ki power mayam ji loi paisel laga centralized toroga democracy federalism ki pot ko ju taw de dena political crisis yam wa ade social crisis se chi ju khunai ji do ko hojik si mi jing se amaga thajana dabi shauna bi adagidi karani vision na mo urukta bagi tong khang dabi leidina madugi sina karani mi si depression loi leibidung to ba pun wakhang gi laina na dung to bagi social crisis manung da su yaw dabdi natte ba sigi social crisis manung da ne masi yam tongan ba phajaba topic ama emotional crisis in manipur bu topi ji ba koi khan khalu de social crisis in manung da khoi su dum yeng eba sauna yeng bade si mathak sida mu legitimatization crisis nam ju leiri koi law na piraba legitimize tawraba any thaba inghang myang ji thajarak taba officer ga DC ni ga thajada bi leidina adegi si adu officer ni ga das oi roi kholoi adu toroi praja gi trust habizim ama ta leitawne ba any my legalize tawraba even institution gi level law nung ka ge myam ji bobune law ke duri kari dori ge moina samne against the law toro ngasi bo kem to the law ke dori ge gaile dana even legitimization crisis bo la abne aduda emotional crisis have city thamoi gi pone habidi akoina uriba yum mai ta dana khotana phuna dana hana dana tori myam jingjina heta minna uba pot amani dana aduna to thamoi manungda pungning wakhal da khoi gi karai tare yamna tongan ba khoi gi pressure ma khang ngam torture gumba ma khogi khong ku ta ga thudek tana pudana ka taw ga torture ji khara pheba adu hanjal pau ju cha da ba pi ra ga kihan ba pakhatlan ba wan ba kholan ba adagi di khoi imung manung da khoi masen ga su leidana khogi karing mam har ga sandak di khudam oina sum sandak di seng chak wan bam da phangaroi ji ju pau ji ta ba de ta imung du yumure me di matam sajane ba angang jing saba to phangaroi dra gaina ai like tam ba se oidong mandra da gai je ta ba ta nyam nuai bra ne si ba these are all thamoi gi poni dana puning gi poni dana adu maya lakpa crisis ni yamna hoji jikta akoi gi yamaroi na psychology sing na ko degi di akoi gi kano sing na ga yamaroi na moi na ga puning wakhan gi leina si manipur na da ba yoksilaktre ga is adagi di maroi na hoji akoi gi karai tare relief camp ta laiba mayam jing si di loina bakse dum problem lai re na hai ne ba sometimes suicide to yauri is ne ba adai di mate munao go je mai nupi nupa ani ga je nungsi chana lemina bagi nungsi ba hai wata ngang na boga lei pontre ba sida men man ta pontre adai privacy ju yorok chani ne aduna sida laiba sagi emotional crisis ayamba crime ayamba jigi di law leriko
लो ऐसे जान जिन माजे लो कंसर्न विद एक्सटर्नल एक्टिविटीज है ना अइना तोंबदा थांग थिल्लगनेब लो न फार्स तोंबदा थांग थिनगे न खल थांग दु सुम लेबसे थम्मगा थिनगे न सुम खम थिंदी थिंद्रिबा मसीजु असेंबदी माजु क्राइम ने बसीजु फायाएबा अदु खंगदेदना थिल्लकान खंगबोनिदना लोदी थबक तु तोरकांदा कंसर्न होइबा अदुदा स्वाइजदा यामना मागी अखोइना साइगी क्राइसिस नतगा क्राइम इमोशनल गा मरी लेनबदगा येंगिसी लोजिगी हरुफमसी लोजी सोर्स ऑफ लोजिदा अखोइना धर्मजु पार्ट अमने रिलीजन कल्चर ट्रेडिशन अदगी अखोइगी लेजिस्लेटिव असेंबली का जिदु लो थोफमनिदना अदगी अखोइ कोरुंग जॉबेरी जुडिशियल डिसीजन करिंगम फजब केस अमदा यामना लेबा मचा ताब फजब केस अमदागा रिजोल्यूशन लौगिबसे अदु लो दुम ओइबा असमाइना मागी लो गी हरपसिदा धर्मगुंबा यावरिबा कल्चरगुंबा यावरिसिजु इमोशनल के मरी याम लेनेबा मरमदी मोइजिमक्ति इमोशनल रिलेटेड रिपोर्ट निदना अदा अखोइना बिहेवियर मीगी नैनबदसु यावरिसे मागी एटीट्यूड बिलीफ्स इमोशन ने अहुम जिनेबा अदा अखोइना होजि नैना कदुसिना बिहेवियर की मनुंग द इमोशन दुनेबा अदा मसिददी तसेंगना हारगदी नॉर्मल टाइम दो और देखोइना मागी मोरल वैल्यूज जु मरियम लेने लोग मोरालिटी का मरियम लेनेबा कइनोदा नंगना तोमदा थांग थिनगे ना थिल्लगा माजी क्राइम कमिटेड तौरिसी मिंगोंदा थांग थिन बहुना देदा कइदोबि थिनदोइनो अइजु इसाइसु लेबदोनो माजु लेरिमनी अदा कइदोबि स्माइना अवाबा पिदोइनोगा खल्लगा तुमिना तोखरदी मोरल दु वांगद्रो मोरल वैल्यूज जाम वांगेबा अदुना लो एंड मोरालिटी जी आर द टू फेसेस ऑफ सेम कोइन हाइनेबा अना गांधी दी गांधीयन फिलोसफी याम नोनिजे मादी लो जी यादे माने लो जी थिंगबनी अथिंगबनी लो मीन्स रेस्टोरेंट को लो थिंगबा हाइजे सोरक चलिबा नुपी मचा मचा फजब मयाम जिबो पाखंग मचावने अस मसी पामेनि खुदक फारगा दी माजु बेरा लेनेबा तौनिंग तौ या पोंतेबा युम फजब जबगा दु आई लेगे नंग सथो हा या पोंतेबा सिदा लेबे यारोय मी फाबे यारोय लन तुम मुनबे यारोय हाइजे थिंगै जे लो निदना माइ तौदी तौनिंगिनेबा अदो माइ फ्रीडम नेबा सी फ्रीडम से अथिंग मदु यावद्रदि फ्रीडम कौदेबा जंगल दगा लेरिबा साजिंग सिनगा एन्जॉय तौरिसे अथिंग बा यावदबा निंगतबा फ्रीडम नेबा मसी कोइना मसी लिबर्टी फ्रीडम हैना कौदे लाइसेंस हैना हाइबा अदो सुमाइना लाकपसिदा होजिकी थंबीबा मागी इमोशनल क्राइसिस सी मरुइना मणिपुर की सिदा अखोइनासु मोय सोबि वानबा हाइबा मोइनासु अखोइ वानबा हाइबा अदुदनिदना अखोइगी कइनो थिंजलिसे इंटरनेट बैन ग तौसलिसे को अदगी करिम कांदा सी नतबदसु इमोशनल ब्लैकमेल तबो मैम यावरी मौनादा तबवा लेसाबि तबवा सी प्रॉब्लम नेबा अदगी दी इवन पुथांगा मोइदबा अखोइगी डिमांड गुम तबो थ्रेटन ग तबसे सीजु अस मसी हेक्ते याम वाब जानिको आई मानबे याम नोकन लेबा पैसा का याम तांजब निपा मा वारी उताई साबसे नो खेदना लांगदा मखुनो मसाव आई सरकारजे तबवा म तबदा मा कइनोमा डिमांड तौये ना हाइबदगी वा गागदे लेबी टेलीफोन तौरग चेनना तौबिको अदगी मसागा दो अखोइगी वा गांबगजे तानिंगदबगी मोम तौर लेबा तसेंगना आदि याम चौबा कइनोने अखोइगी इमोशनल करि हाइतारे अखोइगी याम चौबा क्राइसिस ने मसी असेंगबदीको अद मयाम जिंगसिदगी ख्वाइदगी वारमगदबसे अइना खंजबदा मसी उजाजिरना सी टॉपिक सेंबिबदा उबीरम दोइजे होजिकी मी 60,000 दो 60,000 दुगी अवाब तारो मयाम जिंदुगी करि हाइतारे तुंगी आशा उरक्तबा विजन उरक्तबा युम बावबा अंगांग मचा मचा जिंगना ममादा इमा युम साब ngamgidragana hangbada mamitagi mapi tawa pi natradi pakum lisidabako ade ima khoibu karam kanda khoi yumda handoino gaise khumbe waba nong amadi numita bokta chare tumme ngaite khalam duise karam tamda akhoi he pongna pham khoi krai tare khoi metegi da no pham keno tabaga haidaina khoi na pham tabaga haidana aduda thaina dongnaga aigi yumgi akoibagi upal opal mayam adegidi hingongi kegi leibasing du marakta thawingang tawjadana angang singa chen chongja thonga naga thoktuna homni dana ko adugumbagi porka du phangmoidraga khanbusi khangba ngamoidaba thamoigi problem maneba sigumba mayam jingsi yame handakti ko
aduna masingo mayam jingsi akoina udabani akoina udabani khaludabani aduna sida ujaran je yam phajaba akoi mete ipai pujing empathy do sila ine empathy si nangna kari mama tawge khanbada mado aingonda hana palagi yengo khudamai mi machado in thin doido haina dai ni pai pujingna adu nang na sa ta nang na sa nang na sa ta nungai gadro kaina haiba haina draina aduna masi empathy jam lei bijane khoi hanjing je thain gi hanjing se aduna adumai lei kan di amaga mi gi relationship se thudokna hena phatana ba tobagi pot ka ji lei ta bijane da ngasi di adum yam du lei trabni na problem di adum yam chang lei jane adubu aina khanjabada sagi aina hajaba semilon gi wagera lenga loan gi wagera khunai loan gi wagera crisis tu gi mayam du gi manung da adugi mayam dugi output oina aidi phajana maduna tasal laga ko capsule oina thamba pose emotional crisis amaneba aduna puthang modi khara warne di mana potu lai deba ko aduna hojik se masi kamai toro ko kdage adi masi kamai na lehelei no lehen bai mara mudi khange ko ada kamai ko kdage thoina masi miyam jingda masi gi awa chai thing phang bra gai si miyam da khangan mudem kana bo wei yam ngai je ja thamsi thambiriba mathang si ai em koro hon luang advocate lak sege jalwang huzik ke social scientist na haibi ba dumaina economic crisis and political crisis social crisis and religious crisis asni singo mayam singa si ekoi emotional crisis sigi manung adum challaga leini aduna sumaina lakpa matam si deista ozagi hoina di larne tamoina karmai phongdok pini kamai haibini sigi sinbiriba topic se yam phajaba ama oi haitare hojik masigi topic si makta abde koi makta dum emotional oi makhal gi topic mo oi kaino da yam harau nungaina aigi iramdam jida nungai yai phana chaba sadaba yamna chajaba wakum toga ai angam bakhra sujaraga aina khar sajaraga aina yam nungaina aigi wakhal se yam nungaina mentally rest oina potharaga leijaramba dugumba sang ba sahi kya gi puari leiba lamdam sida ngasidi sumba toning da tholok si thorak padagi khoida khogi emotion da wakhal lon sida khogi wakhal sida adu madik nungai taba ngasagi mayam ama thorak khre khoina sum yengjaba matamda mayam na sudum hainari yam common sense da mayam hainai si emotionally decision loba yaba na te any thaba ama toge ama keno ma toge ha matamda emotion da sakanu emotion da satpaduna ngaki khoida asauba natraga gi wakhal gi feeling duna warep low gi bedu kutak ta low gi ba warep duna warep to afaba warep ama oikhraga di fare adu 99% masi akhangai sin haibani emotion da low gi ba decision je asum bakha oigande haidi yam chauning ba mi ma aina thang du pairaga sauning du halage na khan gi matamda aina chu mumbai aina taga lalambai adubu mi du hakki matamda the end result to di afaba sungoi oide dana ano emotion amadi aigi sentiment sina mang oiraga thabak toba yaroi haibasi hairaga lakpani adubu hawik laiba manipugi system sida de koi emotionally aikoida adum hurt toba adum sonba kaigum ma thoya soida ken tore su aduna decision je lobom khangda dana koi myam si hekta kainom torji lambi thinga si swai si ma lambi da thingjala si aikoi mase ne ka khangna daba press ni media ni natraga law enforcement agency ni ka khangta ba nung ek thajan ba police da khoi mase ni ga su kor pai tare so such type of certain circumstances mayam ama compel to le ba khoi da so aduna emotional decision ama oina lawkiba matamda di madugi result tu ngasi bawda phabundo oite khoi kawagi thodok mayam am leigre police station da nung thajan ba adagi khoi gi miro laga leijaba nupi amagi punchi mangi ba adagi den tongan ma makhal gi di ngasai gi danbi haibiro da nambi na pangi buda khoina khoi emotion duna warep lo kanda khoi ji hingbang amoridra khoi ri ke kam go lege de khoi sabam thang khang da khota ba du da hai dagi suicide to bugi tendency la suicide to kiba adai ngarang nan da su mu adugi di subchannel result du khangmang amdri kamaikha central college da leramba angang ani upamsa ani puna seminar medana madu kamaina sibano nataga kari toroga mi na hala mira kai to na hoju wagi result di khangdri adubu aikoi da fauri si suaina summa mayam tarak padagi aikoi mental unrest tuna maram morganda tumba yarakta ba kota mayam dagi kena phajana mentally
वाखल खल्लगा थबक तौगदबदु ngamaktreब abnormal loi oireb even ngangjeri bai khoi ju sigi lan sigi matang he haurakpade hoji bo emotional ga tani khoi mayam kap khre mayam ngang khre mayam tawgre hai tare khoi gi peace building process ma lakku matamda nakal ani makki wafam jing adu phajana taminaraga khoi kedojige haiba solution amada lakna bai khoi si honrak pi matang lu sunai leitaba sidagi khoi wakal da emotion da dumai logre decision mayam lodna hoji angang mayam hale dagi sigi mayam gi impact se sina choba crisis sama laine ba aduna ninga sagi tohoi da mayam to oktosi sumna leiramba mayam do ase ai ma do du tore adoi khoi si tobom to ai si du tore san du tore ade khoi do ba de khoi gi mi ma sumaina moina to ya bra ga haiba se sin lakpada decision ji lobom khangda na ona taina ba makal gi decision mayam logre so aduna social crime ji am thoe ba emotional crisis leiraba matamda karamba family amana karamba khunai amana fajana koi chokot lambi da pura kadage haibse masi am aruba wahang amani ado wahang dugi pakhu moina kayuma development amta tawya robe koi the mental peace leitragadi aduna masi emotional crisis mayam jina lawrak ba decision je masina afaba decision ama lawrak tadna ona taina bangakta aidi ngarang sum yengjei ne koi gi government ki leiriba IS officer sing bracket officer sing masai jo top division landai dum panjagi bani moisu emotion ji kenom to grabra ko chusambur bu bas yelani ga chelal la isne ba sigi decision je masi edi emotional decision ni ga na haining e ba masi crisis samadi yam chong na thoye ba mi tongra tongoi kai khangak ta ba then masi da tharo kai do ga ge masi da kana ga kana roidra chusambur da gi na imphal bo la ka do mi na kana kana no mi do lai bra passenger leitana koi gai thajala kai kana do no ga hai bagi kaim ta ka le rek ba idare ko si mayam je koi gi aidi nga sagi emotional crisis sigi result ni impact na ina thamning hai so such type of situation se koina handle tok jai tar di we have to think logically whether it is going in the wrong way or not haibagi part to khoi phana yeng ma changi ba aduna sa emotional gi decision se lobo ngamna bo khona rakpada emotional decision da lorkpa matamda tonga tonga crisis to ga hena sathiba mong mayam da khoi lakpa yai aduna ngasigi aina hanba first round mi lo sing thamjaning bese ai khoi gi wakal amadi pungning haibese pungning amadi wakal na ingthar taptharaga lawrakba tara thongna khalu nang warep lorun daida adi tin yothara khalu ga nei pai pun hairmi ba mayam che madu khanda dana ngasi tawrei ba thorei ba mayam che masidagi emotional crisis laigadi different all kinds of crisis se sungso soidana la ani simadi yam chawba keno mani aune aikoi emotion sine ba mina mi je loing aura adi ma toring loi tawrei dana adu emotion se maintain tawum change ba aduna sigi emotional crisis se aikoina handa bagi damakta tongan ba government na major mayam la khokada bani adagi aikoi care share and care na chu aikoigi RK Nelin ko Dr. Nelin na chu yam phajama sigi kenoma khoi crisis manung jida emotion se kamaina koi maintain tor thamgada ge ga haibagi tongan awareness ka pi dana yam mayam tawi that is very good sharing to the society na thamning ba aduna aina aijning is emotion se koi control tawba aduga puning wakal ji lakchil lakanda koi kari tawdage legedabani ado sigi crisis se sum handling ai emotional crisis se sum hangalakani adu emotional crisis hangalagadi tawhei daba mayam tahai daba mayam ma thorakani ase ai sumain thamjage ba first round jam noise mathang se social scientist wala dane bi laksage uza akoina dum ure kari no uri di haikanda social crisis se adum no mugi hangalakpa ujita oza corona thambiba aduna masida lairisi harassing and threatening kanana tawriba emotional blackmail tawbusingsina ana hozik ekoigi manipur da lairiba manipur unrest sida maroina akoina mi phabiba heta hatokpiba pharaga adagi migi chamna leijaba yum kai mai thadokpa adagi tummingi de changaga mi eta hatpa maduna kanada thillaga sawallino moigi demand do kanada tawba demand no moina demand tawbada government da tawgada demand do public to onjal laga tawriba asigumbagi thauchat thawong ama urise masigi wariba emotional blackman haigadra masi karamba mai kaida karamba miyeng dam yeng biani sigumasi kainusi mana conflict si tasingbadi conflict is market hai kaithian in the sense that any conflict bargain tor kadeba demand am yong ne
एनी कॉन्फ्लिक्ट मोगी अपाम करीगुम तौनबदी कम्युनिटी खरा दुंदा खनरगा कइनोम तौनरगदी फलाउन फगिनेबा अदुगा करीगुम एनी सुगुम कॉन्फ्लिक्ट सिदा याम सांगधरकपा अदगी याम वोलुमिनस ओइथोरेजे मसी ख्वाइदगी मरुब पोती डिमांड यौक्तोइने से हजु जिक्से माइके अमगी डिमांड लेतब नतेदनको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन बुहाइगेरा यूनियन टेरिटोरी बुहाइगेरा अदगी जौगम बुहाइगेरा जेलेंगम बुहाइगेरा सी डिमांड मनेबा सी डिमांड सी पी नना बगी दमकता करी करी तवया वाय के जे मोय सॉर्टेड आउट तौरगा तौरइनेबा अदुदा नाउ द क्वेश्चन इज अदुगी पोतु ओइरगदी मोइगी ओइनदी अखोइगी मिसम प्रजा हातपा मरुइना सिगुमबजिदी तवमनि थोक्तेदना अदा मसिगी सुमाइना मी हातना खोतना युम मै थादना तौबकांदा अखोइना स्वाइदने अखोइना टेररिस्ट नि गाहरेजे मरम टेररिस्ट की एम जे केम नते मियाम वहनबरा इसम सन मियाम वहनबा से मोइगी डिमांड जी सरकार दनी लेंगाक पदी वहनदेबा लेंगाक पजी स्टेट की जु वहनदे अदुगा दिल्ली द जु वहनदे लेरिबा सिक्योरिटी फोर्स मियाम जु वहनदेबा मिसम दनी वहलिजेको मोइ मिचम वहन मसिना केदुदेनो द ट्रांसफर पॉपुलेशन तौनमनेबा हाइदि लेइबा ngamdadana mafam dagi chenaba si moi keno ne objective ne adagi di kian kangan basima terrorize to bhaisni na mai tha ba khot pa ha pa tu pa khu hat ka je chumne no mai ka pa ka ha to ba kak tana khot tana to basi terrorize to ne ba si kielini kian basina jo khwai chawna emotional crisis ni si jo mani ko yam satina emotional oina yamna kok tadi yam thina matha sa rajani अदुगा सिगी सुमाइना लाकपसिदा अमुकसु मोइगी एनी गवर्नमेंट से मोइ अब्रुटेट तौनेबा लेइबा लेंगाक सि अब्रुटेट तौनी अदुगा मोइना पामबोइना ngahanगनेबा साइगी मोइगी तौ मोइना तौरिबा पोतु फंगनबगिदा सी ओरदि फंगनी सी तौरदि फंगनी गाइस खल्लगा तौदोइनेबा अदुना खनबा याय होजि सोमाइकेदा लेरिबा मोइ एमएलए तरासी मोइना हाना प्लान तौरगा बोट लेफलबरा क्वेश्चन नि आई साइजबदो अखोइना पांब लेंगाक प थमगदौनी गाइस थमअब्रा अदगी लेरमबदगी तासलगा मोइना नौना सेमबगी फिबमदुदी मतम जु चंगनी अदुगा सीओ बगी स्टेज जु लेरोयबा अदे एनीथिंग तब मतमदा मोइना पीरिबा डिसीजन अदगी मोइगी डिमांड खुतौ अदगी मोइगी वांगांग संगांग करी करी फिरेप डिटरमिनेशन गजे सुम उबदा अदुगमै पोत तब मानबा पोत लेय अदा मसी जिंगजिनेबा अखोइगी टेररिज्म की टेररिस्ट की मागी कैरेक्टर से कैरेक्टरिस्टिक से अदा सिगी मथक सिदा मु खोइना होजि येंगे होजि उजारन जिका खोइ ngangiba si leptana sum tohanningbagi pot am lei si kaino haikadi sida amu atopa na khudong chaba mu lobo manlam yokselaiba di ngasi bawda tha 35 surba pot sida khoina sum study tawkanda interest se ahum khak yam sengna uiba interest asengma interest ahum khak interest ahum je punjala padong tawba aduna interest theology na interest ahum punjala pagi pot man blei number 1 da akhoi narco mafia mayam si मोइगी नार्को बिजनेस करी करी मैम जी ओपी थाबो एगेरा दे कानी सुंगबो एगेरा अतोपा ड्रग रिफाइन तबो एगेरा दे ड्रग मैम पुथो पुचिन तरो कारबार तबो एगेरा मैम ने एस्टिमेट तौरिजी नियरली 60,000 कनोगुमदी क्रोर गुमदी इन एरिया दम ताली गाइसे सी चुममगदी होजिकी मोइगी मायोक तो फागल लेइबो खोली दि पोपी याम थक लेइबो खोलीबो नार्को कनोगी पोसी ngorang दजु केरला की एमपी मना थमईदना सिगी इंडिया की मणिपुर कॉन्टेक्स्ट दी सिगी नार्को टेररिस्ट मैम सिगी याम चावबा इफेक्ट निगा हाइदो अदा मसी थिंगनबो कन्ना तोरपसिदा मोइदा मोइगी बिजनेस से ठीने काइथरपा कमाइना काइथरकेदा सिगी बिजनेस सिदी क्याम चावरगेदा से अफगानिस्तान दा तोरमदु टॉप तारमदु तोखरे अदे गोल्डन ट्रायंगल तोरमी अदुजु तोखरे को मरोइना थाईलैंड की सरुकसिंग थंग सरुकसिंग मोइजु गवर्नमेंट बैन 3 तौसन खोचनदना कायरपुगुमनी अदगी म्यांमार की चिन स्टेट तगी पक्तंग लागा होजी बेस्ट माइ केनोजी वर्ल्ड नार्को बिजनेस नार्को माफिया म्याम जिंग ले म्यांमार की पोसिबा नंबर 1 नेबा अदु तौजी चिन स्टेट नेबा चिन स्टेट खोइना उंग थंगनरे अरे चिन स्टेट तगी दी चांदेल गुम्बा तम केनोगुम्बा खोइगी टेक्नोपोल गुम्बा चुराचानपुर गुम्बा सिदी फ्रेजोल गुम्बा सिदी हाइदोरको हम लाइग्रेबा अदुगी एक्सपांशन दु तोरपदगी ngasi di wo kha gam thare
खा याम हाइबो मयाम तौरे अदा अखोइदा नांगै फादना पुंदन तौरमदु टिप ऑफ द आइसबर्ग अदुनेबा अखोइगी 10% फारमोय फारिगदो अयाम पुथोक पुसिना अदुम तौलेनिना हौजिति मदु मिजोराम लोमदा वोनरेना अखोइसे लाक्ट्रेना अदा मिजोराम दगी फागलपै पोचि मयाम मितायना अदुदी मोइसी अदुगी दु लमन खुनिंगेबा हाइदी मसी कमाई तौरगा मसमाई तौरी पोचि तोहनगदगे तोगदि हौजि नुवायना बफर सेम्बिरे अखोइ चंगदना होनैनि मोयु चंगत्रे अदुगा अखोइ चंगद्रदि अदगी इवन पुलिस फाव केम तोंगमद्रे स्टेट पुलिस फोर्स केम चंगु ngमद्रे बस बो चे याद्रिसिनेबा अदुदी कयाम नुंगायना तौरंगदगे ngoba अदुगी लमन खुमनिंगदना लेरिङैदा सागी अतोप इंटरेस्ट समना सागी जोगम की वारी लेरिबा जोगम की दैट मीन्स कुकी नेशनलिज्म नेबा अदे जेलिंगम की गाइन पोट तौरिसी जो मिजोराम की चिन स्टेट की चिन अखोगी कुकी जो चिन कुकी की मोगी जेलिंगम नत्रगा जोगम सेमबगी वफम सी नेशनलिज्म निदना मोगी नेशनलिज्म मोरगदी मान स्ट्रगल तौबगी पोट अमा लेबगी प्लान तौरे पैसा वाट्रे खुजुखरा लेबे यारे सिपाही लेरे हाना सु लेबो खोटबा लेबगी को अदगी इंडिया आर्मी ने इंडिया की अखोई पैरामिलिटरी मरक्तसु मोई सिनरगा काउंटर इंसर्जेंसी तौबो लाखोगी अटैचमेंट जो लेरे अदुदी थर्ड में खुदोंग चाबा लौरगा मोइने इरांग जि तौरे इरांग तौबो मतमदा इना साहायजरिबा तांथोकपा खोटोकपा अदगी मोइगी लमदु डिमार्केशन तौबगी मोंग दौना लेबगी पोसे तौबसी तौरकांदुदा ख्वाइदगी मरुइना खोइगी इंटेलिजेंस मागी इंफॉर्मेशन दको मोगी द इंटेल इंफॉर्मेशन दा पीरिसी सिदी लालोबो सोनबनी कुकीगा अदुना मसिदी खामदबना फै सिने खामुनु कुमैवनी येंगो खामगिदि लाएबा मरमदि केनोदा ओजारांजे एनी कॉन्फ्लिक्ट ने एनी कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज दा खोइना अप्रोच ओ मरी खक थेंगनानी नंबर 1 द कॉन्फ्लिक्ट इंटरवेंशन एनी हाउ इंटरवेन तौगदौनी अदुगा इंटरवेन तौर मतुंगदा कॉन्फ्लिक्ट टू ट्रांसफॉर्म तौगदौनी मैनेजमेंट तौगदौनेबा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मा मैनेज तो होजी बस चेन बखोट पगाइज मैनेजमेंट नेबा अदा प्रॉब्लम दी माना कॉन्फ्लिक्ट टू इंटरवेंशन तौद्रिंगे द मैनेज तौरपै नेबा हाइबदी यानादना खुलाई थानाब लेबनर कांद बस थागा तोंग मी याम लाकनेबा अदा सोमदा कामनरिङैदा केनोदा अखोइगी 57 माउंटेन केनोदा ब्रिगेड आर्मी की दा नुपा अमा चंगरगा थीबा खंद्रे होजि फावगा हाइबा सी मतांगसिदा बस तोंग चलोइ कनाम यारोयबको अदुना सिगी इंटरवेंशन जे तौद्रिङैदा सागी मैनेज तौबा हरपदुनेबा अदुना तौरिबा पोसी तौसिनबा मानो पोट याम यावरिबा आइदि अखोइदे हेन मोय हेन खांगोनेबा कमाइना हाना तौनी अदि मतुंदा करी इन्नी गाइज लोइ खंगपोटनेबा कॉन्फ्लिक्ट सि रिजॉल्व हेता तौंगम पोंते मैनेज तौबा हाइजे नॉर्मल सी लाने दुम अदि ट्रांसफॉर्म तौरकनी को अदि कोनंदा कुइरा कांदा रिजॉल्व तौगिदौनीदना अदुगुंबगा दु याव यावदबा अदुदा सिगिजी खुदोंग चाबा लौरगा लालौबगा मोयगा तौनबोरदी कुमै येंगदन लैयोजु जुमिनेबा सोलोंग ए सिरिङै फैबा सोलोंग ए सांधरिङै फैबा केदा सांधरिङै दे मसाना दु लोसनजरेना हा अदुदी करी करी मतेंग पांगबि आइ अदुदी सुमाइना कामनादरा खोनादना यामना खुजु खुलाइदगी कैदगी लालौ तो चाइथोक लेरगदी कंपनी खरगा हेना थाजलसी अदे आमफुसे स्पेशल पोरे हाम लौथो मदुजु थमजलसी अदुगा यारिङैदि खुलाइजि नुंतिगी फारकदमनिजे अखोइना सी हेता हाइबना तेबा व्हाई आई एम टेलिंग दिस इन द सेंस दैट यू नो सी द माय एविडेंस योंगबा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ थर्ड में ngasi boda khulai lokhatab nu mi kari yawgeba mi phada ba kari yawgeba combing operation ji macha tawdaba ji karam nu mi te yawgeba lan di lotion ngam de lan lotion loye la lotion gradi loi lot khadi gam dawni la lotion de khulai ju casing tok sanga di gam dawni mi ji loi siang di gam dawni adu di sai adu ju siju sai gi aina haiba market ki potu natro ai de manung da kenom yawdui ne ba ai gi interest ba gain tawdui ne ba sigi interest ahum ji punjal lagane tawrise अदुना हुजिक्सी लुरैसी अखोइदा मोइगी इंटरेस्ट सम सोइदना लेरनी को से कुकी की इंटरेस्ट तु असोंगी इंटरेस्ट तुदी फरक तादना पीद्रजु कैसु काइदेबा अदुगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरेस्ट दी अखोइना इंटरनल सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी जे अदुनेबा इंटरनल सिक्योरिटी जे इंडिया मनुंगी सिक्योरिटी नत्रो अदा थोइना जु पालिबा लेंगाक्सिना लाकदोरिबा चही अमा निजिदा मोइ 2025 से टारगेट तौजैने ngamdaga 26 सेदा नेक्स्ट स्लाइड वगैरह माओइस्ट वगैरह और नुपुगी लालोबो वगैरह लोई लोशलगा
इंटरनल सिक्योरिटी से पूरा मेंटेन तब पांदम दुनेब लेजरीजु अदुदी लाल लेपकद्रा नत्रग लेपोइद्रा से याम लुइएबा अदुगी इंटरेस्ट टू मागे एक्सपेक्टेशन अमदि लेरमगनेबा अदुगी एक्सपेक्टेशन दु फंगा कांदा लान लेपसि कै नतेबा अदुने ने खोइना लान जी लेपतो मानदे गन हाइजी अदाइदि यंगा हाइजरिनेबको अदुना आइना सुम खंजबदा सी तौदे याद्रे आइदि तौरनी हादि अखोइ जि लोइना क्राइसिस ब्याम दु नंबर 4 लेदोरेबा इकोनॉमिक क्राइसिस सु नंबर 4 दोरे सोशल क्राइसिस सु पो दोरे रिलीजियस के पॉलिटिकल सु पो दोरे सोशल रिलीजियस का इमोशनल यावदुनी अदु इमोशनल क्राइसिस जो कोइ नंबर 4 दोरे अदु द कोइ नंबर जी सम चौखद बन होनगद्रा नत्रगा कोइ करी मिसेस लोगदगे मसिदे कोइ कमाइ नानथोकदगे जो सि नियम नेबा अदुना ने आइना कोइना डिस्कशन जो हम हाइजैदनको से पृथ्वी थोखरिबा लान मयाम जिंगसिगी मनुंगदा लारिक तमगिदबा यावपोन्टे मी को मनुंगदा जो तममिबने अखोइ तम तामने अदगी थोइबे इरांग मरकसिदा सेन तानदबा यावपोन्टे दुम तानगदबने अखोइगे न्यू नॉर्मल इदो कोविड मनुंगदा कोइ न्यू नॉर्मल लम सिनद्रो हाना नंगैगा वारी नंगना सानरमबदु लामना सानदौनी गाइजे हैनरक्त्रा सि न्यू नॉर्मल नेबा अदे खुद कजी हम हमदम नेबा कोविड मनुंगदा हलब पुटिंग खुद कजी हम नामद्रो सो चांगलो हम अदु नॉर्मल कवेबा न्यू नॉर्मल नेबा आइदि अनौबा हान लेरंबा नॉर्मल नम थुगायरगा अनौबा नॉर्मल म सेम अदुमाइना अखोइजु तोगदौनेबा सोनानिगा सोनो कुइगे चंगरा अखोइजु सोशली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली अखोइजु न्यू नॉर्मल नम तौतायना अदुगा ngसाइगी नैनरीबसिगी ख्वाइदि मरुबा पोसे इमोशनल क्राइसिस सिदिने आइना खंजबदा अखोइदा आइ खतम मतम लौजगी को आइ खरा पॉइंट जी खरा फजन थमजगेबा सिगी जी उजाजी मसी अखोइदा एनी लान तौरकनी को ओइना मीना खुजु खुलाई याम मतिक सान लेरगा कीदना तौरक्तबा अदेगी मतिक सान लेरगा तौरगा जु डिफेंड इरालाइन तौबुंगम अटैक इरालाइन तौबुंगम अदुमाइना अखोइगी हक्चांग देजु साइकोलॉजिकली अदगी इमोशनली अखोइदा अखोइगी डिफेंसिव मेकानिज्म जम वांगदमनेब मसिगी डिफेंसिव मेकानिज्म जी करीन वांगदगे लाइफ स्किल्स नेब अखोइगी पाइपुजिन याम लेरमिजे लाइफ स्किल्स नेब हाइबदी हंदकी थौदोक्सी अखोइना नेगेटिव ओइना जुम उयारोइबा वी शुड लर्न अ वेरी गुड लेसन फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस सिगी एक्सपीरियंस सिदे अखोइना परा अफाफा मयाम तंबेना कोविड मनुंग जो परा मयाम तमी अदो खोइ थुना तोथोकिबा वाने मी यांगी खतम लुंगबा पुन्नी चाकोबदो कुंत्रा खदंग चाने गदा खोइ लुंगम याव क्याम पसाम चिम तिंगौद्रेबा आइदि अदमाइने याम फबम तौद्रने खुसा हामबगा दोसि सु महाम यायबा अदगिदि मार्क्स उप चपगा दोसि ओसि उफुन मरक्सिदा चप यायबा अखोइदि फरकान लोइ तोथोकिदना तमौगिबा परा मयाम लोइ मांगनगिदना अद हंदक सु खोइ सिदा मागी थमजनिंगि दतै नतेदा याम मतम द खोइजे नेगेटिव थिंकिंग जे यारिंगे तौबिरोदने नेगेटिव थिंकिंग एक तौरिङैना थमोइगी अवाबसे पोलुम जे मतंग हाकलकनेबा अन पॉजिटिव थिंकिंग जे याम थी मरु होइबा आइदि सिगी जुकाना बलि तबरा गाइजे खनब संगिदना अखोइ होजि मियामना ज्ञान तारिसिदि पोथोक मरांग काइना पुथोक तब थबक सुदबदगी सुगुम वाथोक लाकांदा खोइ पोथोक चाथोक लैतबगी चानिङाइ थनिङाइ तबे अवाबसि नंगी गाइजे थबक सुनिंबगी पोट अमा ओइरद्रो अदगिदि अखोइना सी योक्सनग्रिजे ऑफिसर कैसु नतबा ऑफिसर मचा मना मीगी मसागी कनजु नतबदुदा खुन तासनगे न रेवेन्यू केन डिपार्टमेंट लेरगा पता त पिसन बगा तौरिजे माना लुपा खरा पीबदुगी हेत पीबदा सोमदा खुन पक्षम छमजलपगा याबै पोट याम लेत्रा मसि तौबुम थोक्ते गायना खंगमगनेबा सोइदना सोइ खंगमगनी सुमाइना मनुंग द परायम यावग्रेबा अहैना सिगी एक्सपीरियंस तगी अदुगुम परामयाम तमगा पॉजिटिव थिंकिंग जे फसना तौरगदी सागी इमोशनल क्राइसिस सिजु अदगिदि अखोइदा लरिबा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा सिजु आइदि खरादि साफने खलेको आइ अदुमाइना थमजगे मथंग से कनो लाक्सगे ओजा कोरो लाक्सगे एवोकेट ओजा मियाम सिना हाइरिसी शांति हंजिललु लाल लोइसलु खोइगी पीपल सिना डिमांड तौरिसी we want justice have a potuni we want peace shanti hanjelu akoi hanni normal si lehelu adonga si ngarang si akoi honorable mla ibom chana thadok pirak wafam ama khakta mobile da sum thengna bani ain kaina pusalak pa myoi sing tanthok traba
नत्रगना अखोगी मोइना तौगे हारिबा थबकसिंगसे लोइना याथोखरसिरा अदु हरदि लान तौरारोय अखोइना हुजिक लान तौरिबा मायोकनरिबा मियामना वारिसिदि मोइना तौगे हारिबा थबकसिंगसे अमत्ता यारोय हाइबनी यारोय ना अखोइना सुकुइना थिंगाबा पोसे शांति हंजललुना हेक्ता पिथोकरा स्वाइ मतंगसेनि फोंदोकपिरि वाफम अदुना स्वाइ मतंगसिसु येंबिरगा इमोशनल क्राइसिस इन मणिपुर कमाइ थम्बिनि हौजिकसे कोइगी दिमानमा तौबगी कोइगी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा नत्र गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर दा अदुम तौबे को एनी पर्सन एनी सिटीजन ऑफ द स्टेट citizen of the country can demand any moigi can mahata to be against the government of the state to the state ki mayok ta to bani hairaga kari gi civilian sing da khoi gi atoba community amada khut tharai no haise this is one of the very wonderful kind of decision ni makoi lo gi base summi na taga lali haibadu mayam na dum khangi kari gi khoi gi misam sing da adigi khoi community da to khibuno do अद सिगी अखोई लैबा क्राइसिस मैम सिंग मनुंगदा अखोइना अखोइगी शांति हंजललो अखोइगी मयांग मरोंदा अखोइना इंग तप्पा पुरु हाइबनी इंग तप्पा पुरकपा हाइबसी ngसाइगी आइगी इमोशन से अखोई इमोशन से हाना सुनबसिना मरम मोइरगा मसी कनो तौदे पुनिंग वाखल से लैता बंगमद्रे इमोशनल क्राइसिस से दुम हेले अनु इमोशनल से अखोई क्राइसिस थोंदना अखोई इंगना अखोई नुंगाइना लेजरगे हाइबा पोटुने ngसाइगी पोर्से लाइसे अदुगदी अखोइना मणिपुर दा लेरिबा कोइगी गवर्नमेंट सिना कोइ ngसाइगी ऑनरेबल एमएलए नसु हाइगिबा वाफम दु लोइ बिदो करसिरा हाइबा वाफम दो मदु किसु मंगोंदा क्राइसिस अमा माइ मकोक सिदा अखोइगी मेंटल क्राइसिस अमा इमोशनल क्राइसिस अमा अमुक थोरे इनेबा तौरिसे अखोइगी लानसि थेंनगदबा तौगदबा थबक्तुदि तौद्रे just we are demanding the military crackdown is very much necessary to prevent this crisis or to protect the people of the citizen of the state haibane laise adugi military crackdown to na haiba mun not less than 80,000 army personnel are deploying in our state Manipur why they are not doing their act as per the law of the nation moi tawde kem tawde yenga lei arms paiba mayam illegal arms paiba mayam do as per the arms act matungina mkoi phaba yare adi UAP eki matungina mayam phaba yare then mayam tawri ba in case of koi gi belly da ding sa yaram ba tengul gi korungan ba bauda NIA gi case tawno ji keno da Guwahati da case transfer toroga tongan ba UAP gi section arms section mayam ma palakana da ma ji book tawno ba honari bo ji phadai to arrest tawno ba honari adu book tawri FIR lo khole case lo khole adu argadi somna kanda ate ate pairaga leiriba then eko armed forces special power act to impose the role leiriba hill areas ki suda leiriba agreement toriba mayam si gi makoida agreement hojik extend to ju haidre tawde ju haidre kemta ekoida confused amda thamre confused oiba state amada ekoi lehele hojik se adugi leiriba marak tu da madugi thabuk tu di packet ke haidadana moina pi gi ba demand jing je taliba kano singje wakat mayam je demand mayam je pitokhrajira pitokhragadi akhoi inge se kodo moina separate administration tale akhoi separate administration pi jinge akhoi lan togini akhoi misam hatkini maitai hatkini hai tardi separate administration loro noina popi thabdu dum tharo mass destruction of the forest to su we will not any restriction camp pe roi akhoi da nakhoi da objection camp le roi adugi objection ju pe roi ge adaga koi forest mayam destruct tawada Indian Forest Act 1927 leina kaymo makal gi action amta adugi provision da tawu yaban tawdrabni da government adu hana tawdra lai adumaina sum thamo moina hainge dum ya thoge na yare adu di lalle pani hai ta gadi what is the responsible of the government of the state sikari responsible no moina tawdoi se adi ain kaina tawdoi ne ba tawdoi thabuk mayam se ad ain kai badu popi tha badu NDPS ki matungina makoi da punishment pi gada mayam du pi bai mauta despite of that they are giving and providing the compensation to the illegal growers of poppy plants pi la in incentive 200 crore gi horticulture department gi makha da paisa sendu kai thoga moi pi ni alternative means of livelihood ni
hai adudi whereas akoi sida ganja thariba adi ganja la loliba drug la loliba mayam si alternative livelihood som pc yu la yoli mayam si yu thai mayam si si alternative livelihood pc package amana incentive pi hiba lai brava pibam thok brava adudi court phara ndps court laisi mauta court se tok thoga koi gi kano na compensation pi na ba commission gum ma na traga madu relevant disaster management tu maina akoi lairi sumaina ama relief pi na ba commission amoina thambagi tangai phadab du la bra du la e ai law si kem to address ni da law ji adu hana to gudam ne ba why they are asking to the people of the state pithokro haibra moi haji jagro haibra hairi ba akoi no mo hangi ba government da we are asking to the government kedu question noina kedu akoi da hangdoi no ba you have to do your duty nangi duty do to da badagi si to re ine ba kedu bagi akoi na government gi matak ta hangoi da ge ba noi jo koi da hange ba lo pi to ka jai bro koi hat na ba ki rubber government has to be surrendered to da re ba du di government se sina tro lai report che adu di militant sing arm militant surrender to da di akoi gi government akoi gi militant ma mama koi insurgency lai bi marak ta ju government of india and government of manipur have to surrender koi gi la lo ba sing ne na lai ba so ko la koi revolutionary party me tampaki la lo me am je surrender to ro mo ju ke no piro the part and parcel mache da morju koi lamje no india dagi noina lokto ke no restoration of freedom do hando ke haibdo ado koi pirage na hando ro ke no do ide adu gi question do la e adu main hangada bana tesini as a leader of the state leader of the people or the representative of the people they must not ask such type of question to the people see I appeal to I earnest appeal to the government the leaders of the house of the head of the state I am appealing to these persons those who are the responsible to protect and prevent this situation lairiba situation je tholoi dabani aduga people jing je protect togudam nei magu mathau ne base asi tawdadana ungalaga hange madu hangbam thoktaba wafam amma ni haina aina adum haijari sini akoi myam dum haigani tawbam thokpa khara government na tawdabadagi ngasi bawba masi sangdar leine ba mase strengthen tawlaga state ki power se strengthen tawlaga anda magi list le jaba state subject ne ba law and order ase high by state subject to the tawgoda ba makoi in aid of the civil administration the government of india has been sending many troops armed personnel mayamama sida tharai se state ki administration da mateng pangso civil administration mateng pangso na la ine ba adu natre ongkhatna moi no isa khat kre bojikti police ka si changan ponte ko we have been many experiencing bitter experience mayam am lei maram di thodong mayam thokre manipur police changan da ba khot ta ba adagi kenoma kamna raju chan even minister mla mayam gi movement ma boloi thingi ne army na adu di army na rule to ba lengak pai ba state amara ba khoise adu di koi government laitre he si masana tadra adu lak ta di huji kem to ngamdre khoi moi ha je bido kar jira ha ba question nama lak tar gadi that is very unfortunate modu hangbam thokta ba question nama ne ba adain thamjani gi se masida ai khoi gi emotional blackmail toriba adu su one of the emotional blackmail one of the emotional kinds of emotional blackmail ne khoi lowe bido ka jabro ya da di guys summa makhal yi ta je khoi da emotional oi ai tare so we have been creating a crisis in our mind This is called the emotional crisis among thole ba khoi myam da adik how the people will take the decision on this issue kamaina khoi decision lo do no ba khoi myam lo go da decision natte ba sidi myam na already decision lo ra ga na khoi se khoi luching mani tha gre na khoi na lokpa decision do leiba ki dang ta lo hai bani leiba ki dang ta decision lo ba ngamdre ma khoi no jik tongan wa ngai khoi leader di it is very good leader hairma mayam du lakhre adu lotion bada ina sigi second on thamjani gi sa ai khoi gi mapi mapa oi bi ba sing sigi emotional je emotion the decision lo bi rakanu aduna it may create one emotional crisis ko emotional crisis amuk thorak tana khoi emotion the decision lok pa la di khoi collusion duna khoi thengai nak gi mayam duna khoi afabam the decision la oi sine baina appeal to jani gi se phadna wakhan khandra ga logically decision lo bi chai thamjage minute hum gumbada guess ani magna matam lo bi khoi hojik leiriba ngasai oja kanona social scientist na thambi wafam da economic crisis political crisis social crisis religious crisis punamak sing si
लोइना तेमकदब संताइरकदब कंप्रोमाइज तौरकदब खुदिंगमकसिंगसि दायित्व लौरकदबसि पॉलिटिकल सिना ओइगदब माली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिना अदम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सि मसी लहलबतदा अखोइगी माइ पाकदु लाकदबनिना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेत्रिसि करीदगिनो कमाइ तौबदगिनो हाइबसि मसी इलेक्शन गे याम मरी लेनबरा कमाइ थबिनि सिगिसिदि कनोसिदि अखोइगी इलेक्शन गे मरी लेनबदुना अखोइगी मी कनोसि लई अखोइगी दा मणिपुर की लेंगाकपसिंगी मागी कैरेक्टर निको अखोइ सिंग गल्लिंगिदा याम मरुनो जानजे अखोइ से डिलिमिटेशन जी तौदिंगिदा ना डाउन साइजिंग जी तौदिंगिदा अखोइगी एमएलए से कुंथ्रा गा निथोइ लेबदने मंत्री कुंथ्रा माथोइबा मतमदे दे थ्री टियर सिस्टम निदना कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर डिप्यूटी स्टेट मिनिस्टर गा लेदे वा थोकते मंत्री जी लोई ओइबसे मसी वा थोकतेबा होजिल लेजि डाउन साइजिंग तौरपगी ट्राइन थुइ लेते याद्रमने सिबो हेलमने मिसिंगी मतुगिना लेपेबा अ ट्राइन थुइ दि याम ग्रेब निफु दु एकोमोडेट तौबु ngमक्तेदना अदुना मसिदा करी हाइदोनो पामदना अपाय बदुदा मतेंग पांगा लेबाक चखनबो होनबगी वाखलोन लेरगदी प्रॉब्लम नत्रे पामगदी खंगदे रोटेशन तौबिगेरा पामगदी को अदुगुंबगी मोंगसु ममी ताब लेमरमदी इशूज लेट्रिंगदा सी वाथोकसे हानदे लाखरेबा थर्ड में ममांगदगी सिगी सरकार मनुंगी पॉजिटिव हम लाखरेबा हाना लाक्तना स्टेबिलिटी फजन लेरगा इरांग मनुंगसिदा लीडरशिप मतिक चादे खोते दु तौदेना सिंदोंनिंबगी वाखल लाकपो रगना अखोइना मियेंग दु खरा खिनानि येंगदबा अदा अदुमंग नतबनिना अखोइना हौजिसिदा चुमना तौरसु हानगी पोतु येंकांदा अखोइदा प्रॉब्लम खितंगदी मवइबगी पोतु लेबा मिनिस मतमजु लेतबनिना इना अरोब धाइनिंगसे दिल्ली ने जुगाइरे अदुगा स्टेट ने जुगाइरे पीस सी पोरना बहनबद पीस अनि लेबा नेगेटिव पीस पॉजिटिव पीस है से कांगबु बना पाम पोतु पिथोखरगा लान लेपे न खलगदी अदुगी लांदुदे हेन लांजाव मैते नमु गाइते अटैक तौननेबा आइदी अखोइ मनुंगदा अमुके निरांग सोथोरकनिदा आइ नगाने डिमांड तौरे मोय डिमांड दु पिबिग्रगा सिक्योरिटी मशीन दि कामना दबे याको अंडरग्राउंड को सिक्योरिटी के दि कामना दबे याबा अदो कम्युनिटी मगा कम्युनिटी के प्रजा दि लान तौननेबा सिदी नेगेटिव पीस नेबा सि स्टॉक तौरदबनेबा अदुना दिल्ली न जम खदनेबा अखोइने एनी करिमम पी कांदा मसी होइदा इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव ना नेगेटिव होरगा दि टोकनेबा अदुगा अतोप लमदा खाइदो खाइजिन तौबु याम यावे अदुना मोइदुना लम चावनिना कम्युनिटी जिंग दुगी अदु येंगा तसोना निदोन पोमदेदना अदा अखोइगी स्टेटस गा मोइगसु मानदेना अखोइगी आइडिया ऑफ मणिपुर हाइसि जियोग्राफिकल रियलिटी पॉलिटिकल रियलिटी इकोनॉमिक रियलिटी लेरिबा लमनेबा नत्रा अदुगी रियलिटी दो हाइजिन मनतबा अदुगी दु आइडिया जिदा सिगी आइडिया जिदा मसी थुगाइरगा नेगेटिव ओरकद्रायना खलगदी दिल्ली जु कैसु थिरोंग तौरतो मानदेबा हाइदि अदुने ना हानगी जिदगी साथीबा अखोइगी क्राइसिस अम ओइनेना दुमाइ थमजग ओजा कोरोगदी कमाइ थमबिनी सी अनिमक्सी येंगबताय हाइतारे मरम चादबा डिमांड अमा पीबगी कैसु मथौ लेते अखोइना ममा मपा ओइबने हारगा बाबाई केनो ट्रक चारुगे पैसा खर पियोदी कैसु पिरोएबा अदु फारगा फूरगा लोकम तो थमले गोल योंथोके पिरोएबा अदुमाइना मवोंग चादबा अदु मथोंग चादबा डिमांड तौबदे हेत पिगदबा नते देन अइना लमहेनबा थबक मैम तौरे अदु अइना लमहेनबा थबक मैम तौरगा अइना गवर्नमेंट के अगेंस्ट नत्रगा कनोगी से ऑथोरिटी के अगेंस्ट थबक मैम तौरगा मदु आई तौदु चुमी अदुना आई पावर द लेन नत्रगा अइना मदु हाइबा मतमदा निंगाइ तौ मतमदा सोय सोय द पिगनी गा हाइबगी मंगोंदा अमा वाखल अमा सागलगा डिमांड तौचलगा थमजरी वाफम दी लेरिबा सिचुएशन सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सी ना पोरकदबनिना ngasai hujiki aikoina khalluriba election ga mari lena bra ha o adudi election ga mari lena adudi yam chumme hai tare yam chumme di akoi election se aikoina tawgi be election du gi result ne ba khoina he phangi se anu phangi ba result si kaino hai ganda aikoina khangi ba election tawgi ba election nate sometimes the MLAs sina adum haiba yauri ba ko masi off the record ni aikoina haiba da tari si ken akoi di leibani akoi gi right che akoi miyam gi right che akoi leijabani akoi senting leijabani aina leijariba inkol che kana gumma laga hekta POC piga draba ai mingda pata palini for the 5 years
5 years di ai leisure lakpane maram di ai some crore ai invest tawrakanda tawjarakpani kana khanba adu mathang amuksu kage haitari amuksu leibagi mathau tari haibagi pot ama laiyeba on politically decision lawgadabase masida akhoi je karai da noma kana no social activist social scientist natraga apha philosopher thinkers mayam amna akhoi di politics di akhoi khangde haina laithokna riba yaroi sine akhoi thamjai ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯈꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯈꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯊꯥꯈꯤꯕꯒ ꯃꯥ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯆꯍꯤ 5ꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯔꯝꯗꯥꯏ ꯀꯅꯥꯁꯤꯗ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯑ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯗꯔꯇꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯗꯔꯇꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯒ ꯃꯗꯨ ꯔꯦꯛꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯒꯦ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯀꯦ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯦ हाइबगी गट्स अमदा अखोई चंगकपो मथौ तारी हानै अनैबसिगी मॉडल नतब अनौब मखलगी न्यू स्टाइल ऑफ कैंपिंग नत्रगा कोगी वोटर की कैंपेनिंग मवोंग अदुगा पैसा थाददना बोलेपा अदुगा रीजनलिज्म की इहौ सागलकांदा करी तौबो यागदगे गायना येंगबको सुमाइना मखल अमा तौरकांदा ओंथोक्तगदि यारोयबा अदु नत्रिङै अफब मी मैम बोलेमनिंगबा मैम लई खुदुमोइना बोलेमनिंगबा ऑफिसर केनो मैम अमा इंटेलेक्चुअल मैम अमा लईबसे मसे सुंजोसेदना नंग कहलने दी लेपोइदब मीजे लोई लेपके हरकनेबा लेपुब मतमदा कारोय हेबसि मोइसाना खंगे कइनो दुइक लइबा मीगी एटिट्यूड मैमजे मैमगी पीपल की लइरिबो वखलोन मैमजिना बोचे मंगोन पनाम फब मी ओरसु बोचे पिरोय को अदो हंगदोइसे माई क्वालिफिकेशन से हाउ मच द मनी ही हैज हाउ मच द मनी शी हैज सिने भांगी कयाम बोट लेमना बि पिछेन कयाम लइरे सिगी नुपीजे नुपाजे माजी बोट काबा ngamgadra jana yenge this is first prioritize tawraba koi miyamna madu khandokhraba makhali qualification mo helleba apaba mi ma ai dabak tokjege khanjaba mi mayam ama leiriyeba ko ai nakta ai arapada anapada mayam leiriyeba hairiba mayam je sina amtang miyam jina ai koi je wakhal tarak tadi adum apaba mi du da khallaga nang lepkadabani ena puthokadabane ai lepke haibana tabada anu sigi mawong jila agadi अखोई पॉलिटिक्स ने लोई डिसीजन लौकदबनी डिसीजन से पॉलिटिकल न लौकदब डिसीजन जी अखोई लोई नाथैर लेगा पॉलिटिक्स ने नंग थोप तौजरो मदुना हाइना थादोखिबदगी ngasi 75 years आजादी का अमृत महोत्सव आइना इंडिया की इंडिपेंडेंस की 75 years सुरकपगी एनिवर्सरी पांगथोइसे मसी अमु मणिपुर की सु याम सांगबा पांगथोगलाइसे मसी वानदोकसे केसु लेतन ngasi पॉलिटिशियन जिंगिना कैपिटलिस्ट ओरेक्टन मोइ सेन नम पाइरागा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सेमागा अखोई मणिपुर दा अदगी इंडिया दा लाइब पोसिने अदुना पॉलिटिकल से अचुक मारू ओइरिबा थबक से नारोनसु कोई अंगांग तौदौ नते अदे अहलोनसु मु इंटेलेक्चुअल कांगु मसी मीजिंग जे वोट पिरोय कारोय अखोई सी केम कानादबनी अखोई लेबु मदंदा काददे अखोई की रेपुटेशन ओइना मांगेना खंदोखरेबा अदुनदि अखोई की मयाइसदा पॉलिटिकल अनैबम चेलकबनी अदुना हंगबिरिबो क्वेश्चन की अरोइबदाइना हंगजनिगी से हाइजनिगी से पॉलिटिकल डिसीजन लौगदब थबकसिददी फजना पॉलिटिकली विलफुल कमिटमेंट लैबा अदु डिसीजन लौब ngamgadaba रिप्रेजेंटेटिव थाहौदबगी असोइबनी हाइबदो हुजि हंगबिरिबो हंगबगी आंसर ओइनाइ सुमाइ तमजगे मथंग सेक्शनना वारेप लौरगा अफबा मकलगी रिप्रेजेंटेटिव खनबगी मथौ तारे हाइजे आइ सुमाइ तमजगे याम वाइजिंग से आइसकॉम डिस्कशन टाइम थमजरिबा टॉपिक कोई इमोशनल क्राइसिस इन मणिपुर मसिबु खननबे दंग तेलिंगसिन बिकी बेकाय खुनजरबगे सिंग डॉक्टर धनबीर लाइस्ट्रम सोशल साइंटिस्ट एम कोरोहन बलुआंग एडवोकेट गेस अनिमपु आइसकॉम डिस्कशन टाइम माइकेदिगे अरोय बोइना थागत बिकाय खुनो फोंदोक सबोले ngasi dangtadi आइसकॉम डिस्कशन टाइम होबदिंग लोइ फो मियंग ताबिखिबो ख्वाइ खिबि खुनो अरोय बोइना थागत बिकाय खुनो फोंदोक सबोले ना काइनिया थिंगिजरी बिना बिरसि खुरुमजै Don't forget to like and subscribe to IS